izingelosi ziwaphambi kwakho. Yabo nathi ekuseni siyakhothamela Jesu. UNkulunkulu kanjani wena-ke? Awulinganiswa, 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 uNkulunkulu. Yabo-ke uNkulunkulu kanjani lona-ke? Uphakame, ungcwele, akalinganiswa nabanye uNkulunkulu abakhona emhlabeni. uNkulunkulu onjani lona? Izingelosi emazulwini imini nobusuku ziwaphambi kwakhe. Hayibo, siyamkhothamela uJesu, siyamkhothamela uJesu. Yabo sithi uNkulunkulu onjani lona? 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 Wahlukile. Hayi, ungamlinganise nabonkulunkulu abakhona emhlabeni. uNkulunkulu onjani lona? Ekuseni nathi sidibana nabezulu sithi ungcwele uNkulunkulu. Sithi ungcwele ngqongqoshe wezulu. Mafunga ngathi nginguye ungcwele. uNkulunkulu onjani lona? Wena wedwa Nkosi uphakeme kakhulu. Wena wedwa Babe ulungile ungcwele. Ubo bonke oThixo abakhona emhlabeni akekho njengawe. Ubo bonke oThixo abakhona emhlabeni akekho longalinganiswa nawe. Wedwa lo uNkulunkulu etuka bonke bonkulunkulu abakhona. Wedwa lo uNkulunkulu lophila phakathi naphakathi. Wedwa lo uNkulunkulu locabangako ngemuntu wakho emhlabeni. Ekseni Nkosi asikamboni longalinganiswa nawe. Ekseni Nkosi asikamboni longalinganiswa nawe. Asikamboni lo hlala ebungcweleni njengawe. Wena wedwa ungisokulunga waphakathi.
wena wedwa ngilongcwele kaIsrayeli, wena wedwa uyakhatimula ungisongkhatimulo igama lakho. Bayethe uNkulunkulu abonkulunkulu ekseni, bayethe wena wedwa ophila phakathe naphakathe. Siyakhothama kuwe undlela hlatshwa, siyakhothama kuwe wena wedwa ophilayo. Phindza Nkosi ube uNkulunkulu etimpilweni tethu ekseni. Phindza Nkosi ube uNkulunkulu, phindza Nkosi ube uNkulunkulu, phindza Nkosi ube uNkulunkulu, phindza Nkosi ube uNkulunkulu kithi. Moya wethu lamphele womele wena, moya wethu ufuna wena, moya wethu ubona wena. Awuboni tonke letinye tintfo letingasibona ekseni. Moya wethu ufuna kweneliseka ngawe, moya wethu ufuna kukholwa nguwe. Athi Davide njengendluzela yomele mande emfula, kanjalo 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 nemoya wethu Nkosi ekseni ulambile womele wena. Inza Nkosi ube uNkulunkulu, siyatinikela Nkosi kuwe ekseni egama lika Jesu Kristu Nkosi. Hosanna to the highest, Hosanna to the King. We sing Hosanna, Hosanna, Hosanna to the high, Eli Pezulu, Hosanna, Hosanna to sing Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King. Hosanna, Hosanna. Lesinete samemukela inekuseni kuloku uNkulunkulu afuna ukwenza. Lesinete samukela in His presence for what is going to do with us. Besinete sayemukela inkosi esezulwini. Hosanna, Hosanna to the King. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the high. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King. We sing Hosanna, Hosanna, Hosanna to the high. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King. Hosanna, 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 Evo to the high. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King. Hosanna, Hosanna to the high. Yes, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna,
the Hosanna. Thank you, Holy Spirit. Hosanna! 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 To the Hosanna! 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 Hosanna. Hosanna. Oh, siyangasimula. To the Siyakudlalela. Hosanna! 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 Hosanna. Hosanna! Yes, Lord. Shila Mahia Kapaya. Nia Naya Shaya Kapaya. Yaya Shia Ira Yando Shia. Uriamba Hikata Shia Haratu. Kupandia Aria Koshia. Shia Ya Elaya. Yeah. Unina Yakati Yalaya. Ndoshia Kapa. Oh, Yikaya Naya. Hudia. Hania Ashia.
Yeah, yeah, yeah. Yela, yanda, shela, paya, kupa, shetaya. Fudaya, no shia, raba, shia. Futhala, katena, hilaya. Shika, unina, ela, ekaya. Rakapatasha Yalokoto Maraya Hataya Shalaya Kapata Shala. Nivulekele nako nengikwendako lamuhla kusa kwalamuhla vulekani kusa kwalamuhla lokhu kuvulekeleni. Holy Spirit, fundisa good. Sonze baba dasithandazela. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. 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 Spirit of the living God. Thank you, Jesus. Baba wethu onamandla onke siyabonga gameni la Jesu lelinemandla. Siyabonga Nkosi ekseni livi lakho Nkosi lithi nguwe losebenza phakathi kwethu ngekwemandla nangekwenthando yakho. Siyathandaza uNkulunkulu lophilako ukhanyise buso bakho kungabikho lodvukuta ebumnyameni
kungabikho lofokota umena, kepha iplani yakho uyende ikhanye njengemini. Sebenzisa incebo yakho nakulesikhathi, wembule inhlitiyo yakho ngelivi lakho egameni lika Jesu Kristu. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah ikuseni. Hallelujah ikuseni. Siyavusela convention ekuseni egameni lika Jesu. Praise God. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane. Lo hambe nathi from Friday to today. Sibonga kakhulu kubazane bethu na ku leadership yonke yabantu labasha with organizers. Amen. Nakuba bethu be-RCC siyabonga kakhulu. Nalokukhethekile sibonga kakhulu to our speakers, Sis Queen na Babe Gule. We really appreciate ukuthi uNkulunkulu abasebenzise kulo msebenzi waNkulunkulu kuhlangabetana nesidingo sebantu labasha kufaka ekhathini elibandla lonke le AOG. Amen. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane, siyajabula lokuthi sibe sebukhoneni baNkulunkulu na kule weekend sibe nelpoint lethu na uNkulunkulu. It is very important ukuthi now figure enkonzweni fight, pray for his presence to be among us, to be with us each and every time. Local church now we are corner, young men, make sure ukuthi the first thing lo ikhalelago it's his presence. Ingabi sengqondweni kodwa uyive ukunyakata, uyive ikulenzalo okuyo. Amen. So siyabonga kakhulu bazalwane, sibonga kakhulu. Siyathi ukuthi bensona isithandazela before the convention and during the convention. We understand ukuthi asigeme up to this far because we were able to stand. But we understand and we are seeing the power of your prayers and support. It is not easy kuma emhlanganweni webantu labangaka, especially Swaziland wonke and outside the country. Nime nishumayele nibafundisi begiwe ukuthi nishumayele, because it is not about imfundo yekushumayela kodwa it's about him. So each and every time when you are given an assignment to stand before people, into eqala lebalulekile neyekugcina, it's God's presence than any theology longabanayo, any qualification or profession longabanayo. Because the people siyakibo nalo ume phambi kwabo, they need God, not your qualifications. Young men, these people siyakibo, they need God, not our church. Bandlabasha be committee convention. These young people you are leading, they don't need our positions as chairpersons. They need God. Jesus. Nase nikwendile konke. Nakhombana emehlweni kaba ngumgiqo omgqiqo egcineni nikhumbule ukuthi they need God.
Bantu badzinga uNkulunkulu. Likahle lisondo lethu lihle, I love it. And I enjoy to be part of this church. But what I have in my mind, people, they need God. Now, they can even ask you, when I utholakala kuphi emfana? Wow, utholakala assemblies. Yini ngathi ungcono kokulandzela ngathi kuyaphileka la ukhona khona. Banike uNkulunkulu angabanike isondvo. People, they need God. Young men, as you are going out, they need our God. Abalithiki lisondvo, sabanika lisondvo batosondzana. Kodwa sabanika uNkulunkulu. Udafika bafundzise ukukhuluma siNkulunkulu. Udafika bafundzise kuhamba siNkulunkulu. Kuqala kuhanjwe siNkulunkulu ungahambi sisondvo. Sengiphinza sescreen. Kuqala kanje siNkulunkulu kuqala babone siNkulunkulu sihamba. BuNkulunkulu buhamba. Bese bayabuta lo uNkulunkulu uphuma kumuphi umnyango lo. Balandzela ama footsteps buNkulunkulu abuye atabafaka la kazomlandela. Wathi kutholakala uNkulunkulu kazomlandela. Sifa ngendlela abahlabela ngayo bathi siyakudumisa Thixo. Siyavuma ukuba unguye. KunoNkulunkulu akusumbhedesho weprocedure kodwa una God inside. Siyakudumisa Thixo. Labantu balandzela ama footsteps. Shonaphi? Kanti ama footsteps abafaka embhedeshweni. Hayibo. Ngathi lo munye ngiyawathi umbhedesho bake bawuhlabela ngala lo mbhedesho kubo wesengala. Kodwa ngathi uyehlukile walabantu laba. Into leyahlukile. As we're going back, young men. Jesus. Let us occupy with anointing something different. Siko occupy mahala. Occupy ngendvo. Yabona indvo lecolisakele. Ya indvo lephathekako. Ubathi uyazama kuyiqinga bathi le ndvo lena ngazi. Ndvo yini lena manje? Into lenga understandeki kodwa lengekhathi understand ngoba ivuma usiyekele. Uba ngilokulele ebusuku into yini le? Kuse uhambe emzini into yini le? Bakhanze ukhala diyembe at office solubuka le. Ayiyekelani. Wena uphetheni wena? Yekelani. Yekelani lento lena manje. Nanti kuphazamisa nemgwaqweni nemathi kuphazamisa. Yekelani le. Ngihamba nomfana wami omncane, umfana esinale, una 4 years. Ngihamba naye kuma song 2. Hamba naye bohle nje ngivukela. Ngikhohle ukuthi lo muntu phela uyabona emehlweni lo. Ngihamba naye, bohle ngivukela lento. Ndikhane sengikhuluma ngedwa ngento sakushumayela ngento sakuthandaza. Ngishumayela ngedwa ndikhanze ngishumayela. Ngibona ngitsinga sithi babe. Daddy, what are you doing? Ngizikude mfana wami uyashumayela wena. Inkonzo yasho nje ngiva ukuthi into engiyakada manje. Lento sometimes ayidzingi sibone abantu inkumbi lena. Ayidzingi emlondi, ayidzingi uzuhlabele kubantu labaningi lento le. Ngisho ngena ufuna khipha into leqolisakele etsathiwethu. Into leqolisakele lekhipha isigujana embalini uyabona ngisisigwini khipha isigujana. Ayidzingi abantu babegula, ayidzingi sibone abantu labaningi lento lena. Ayidzingi ubona
uyashumayela, uyathandaza mse. Usamotweni. Bese chaza, baba ngithandazele nami. Akadlali ngemthandazo. Baba ngithandazele. Ngibona ukuthi udonsa inhloko, uthandazele nami. You know what? Ngivele ngadlali. Nginciphisa speed ngivele ngithi. Ngikhulume. Ngiyathi sena understand kodwa ngaso so donsa inhloko. Ngirelease alphonfo. Ngiyazi nomfana ungufana yokujela mabuza endiya uyafunda yokuthukela into eyihlo. Ngibambe mathuba nasedonsa inhloko kasingadlala ngibambe mathuba ngijesa alphonfo. Ngoba lelo ufuna lasamba yamele no isindonela emafutha yandona. Andone mafutha. Ngintone embamba ngilase ngiexperience ngisuke ngintone embamba. Manje ngikhona ukuexperience ngakuzana lento bekisa ngalento le. Ayandone mafutha. Nawathi la yakundonela. Akathi ngibese emkhambathini abantu. Ayandone nawuthela amafutha nje impahla iyabonakala ithele amafutha. Nalethele ngemandi iyabonakala. Amafutha nemandi yahlukene lento le. Singathola impahla sithole amafutha la noma i-cooking oil bese sithole imali siyasethi igabha bese ungitshela umehluko sawuboni nomehluko la kuthi manje mafutha asikhulumi ngemandi sikhuluma ngento lapha ephondweni. Oh Jesu sikhuluma ngeluphondo ino yaluqobo. Oh, bosisibamba bhuti bami nani profeta luphondo ningasa profeta igift kahle kodwa kufuna kube luphondo qoba igift kuthi a prophet akusithi a prophet kunenshwana la kule prophecy kunenshwana yabona kana prophet abantu emaphondo prophet imphondo tonke the prophet imphondo la. Nasa kuphethe impondvo la noma ngabe liphondo liyagwazana kodwa nalamafutha liphondo. Kodwa lo ngachamuka kungene lapha mhlaba la. Akungeni lutho mhlaba lapha kugume emaphondo lana info lehlabanako ayihlabani yodwa kodwa ihlaba sitha ihlabakela imimoya ibhobose emazulu. Nayibhobose amazulu kwehla ngeliphondvo. Occupy abantu labasha asi-occupy mahala kufuna si-occupy ngentfo yangenhla kuze itabane emehluko lento yethu le emehluko kuthi hayi siyabona abafanana nalabanye laba bafanana nalabanye kukhona labahluke ngakho. Ngalo sifunze 1 Samuel 10. Just concluding our theme. Occupy till I come. See me, you cannot occupy without an anointing. As you are going out to occupy, make sure because the anointing is there. First Samuel 10 from verse 1. Kona longa sifunzela, mhlawumbe ungagcina 7. Nemadvodza lamabili ngasethuneni la Rakheli leliseselsa emnyeleni wakaBenjamini batawuthi kuwe letimbongolo lebe uye utifuna setitholakele manje uyihlo sewuyekele kucabanga ngato sewukhatsateke ngani
utibuta atiphendvule athi ngitekwenta njani mina engendvodzana yami. Utawusuka ke lapho uqhubeke uhambe uze ufike esihlahleni lesikhulu sem'okhi saseThabhori. Utawuhlangana nemadvodza lamatsatfu lapho akhuphukela kuNkulunkulu eBhethel. Lenye itabe iphethe emazinyane lamatsatfu etimbuti, lena lenye iphethe imikhama yetingwa letintsatfu, lenye iphethe sikhumba sikhwama lesigcwele liwayini. Batakubingelela bakuphe tingwa letimbili. This is an anointing, but ayihambi yodwa. Ihamba with my instructions. Tsite. He was anointed. Saul was anointed from verse 1 to our anoint. After the anointing, he received instruction concerning the anointing. Leseti kwakhe. Effectiveness yayo. It was based to the instruction from the prophet Samuel. Young people, these things, this power, this anointing goes hand in hand with its principles, instructions, kuze isebende yamukeleke kubantu. Nineke nithi ngeke uvatini fonini bese anisakhona ukukhuteka nini. Ngikhomba ngesibinzi ngiyacela ukukhomba kodwa ngathi ngikhuluma nabantu labasha ngikhuluma nabantu abadzala. Angikhombini nabantu abadzala ngikhuluma nabantu labasha. Nina nithi ngeke uvatini bese anisakhuteki nini. Bese ngigcwala emahlathi nini. Sinikhanza niphethe amathala labovu kulokhala watiwa kodwa uphethe ithala libovu wonke lo Swaziland. Ngisho kuwe uthi uqoshiwe ayikaqoshwa lento uthi igcobile wena ngoba kuba uqoshiwe botawuhamba ngoke instruction mphethe amathala layo longcole lonke lelidolobha Nicole yonke le rank Nicole tonke letibhedlela nithi niqoshiwe without instruction. Ngoba sini basinanifika esibhedlela nifike abantu abagula kwa imali umnikelo. Kuthi le anointing yakhe inenkinga le. Kuthi umuntu angasele phasi umfuna umnikelo. Ubuya kule nkonzo le uyoshubela lapha esibhedlela ufuna umnikelo esigulane awusiwa la. Ngiyakuphika mina. Sana mfundisi uyacala kubhora ke nyalo. Ngafana ngibhore. Mina ngiyafana ngibhore nje. Nangabe uNkulunkulu etolisa ligcoba athule liphonfo ubese ukhohle ama instructions alo. Ngiyafana ngibhore emthanda kethu ungangimeme na usekomitini ngilungile. Kuze ngibona phethe lithaya leliphinga ugijima lonke lelidolobha mina kethu manomano ugijima lonke lelidolobha. Lento lephethe na instruction kwende njani? Nathi kwende njani? Hayi ngeke. Hayi ngento yasebandleni nayi ngeke. Ngiyashamini. Buka lo muntu awushambamba. Futhi utawushambamba, I'm telling you. Ngoba yena madum kube nje uNkulunkulu laso kulele kuvusa ethe ngifuna kulamalanga ngifuna ukugijima isibhedlela kulamalanga. Kodwa usuka pho angizosuka apha begula. Angizosuka apha begula ku leadership. Amen. Na sekuvusile info kulamalanga kule nyanga uthi ngifuna ukugijima esibhedlela. Vuswe into bese uqola esibhedlela. Sithi thina le nvo lele kucotshiwe, lele kuvusile icotshiwe kuze kusisebenze kahle phambili. Babe ukhona yini endlini? Ngikhona mfana ufunana, ngicela ukubona nje masinyane. Hayi ngomani beyahlukile nyalo. Ngente kube nemiss call la kulabanenge, but angikhulume ngayo.
Ngoba sifuna into ukuthi ibe nemandla nayifika phambili. So uyathi uNkulunkulu babe kulamalanga ngihlupha ngesibhedlela. Angathi kwentekani kodwa nje ngihlupha ngesibhedlela. Athi babe ungisiphi maduma. No ngihlupha ngasibhedlela ngasiya. Ufuna sengihamba hambe khona nje ngishumayele ngithandazele. Dimbili ngasithi ngisathu etawendeka ku response yakhe. Kunendlu latayibona kuwe. Lokungenteka usengayi understand. Utakutshela ngendeka wathi inye gift kodwa kunalama ema gift atofika awachache kuwe. Kunalamaye noma ngetakutshela ngaleso sikhathi. Kodwa kunama gifts latofika wabone as I conversation enichubeka. Kuthi yini lento lehlupha maduma le? Ngoba akusika ngane kuyoshumayela kodwa ikhona lento lefuna ukuqubuka. There is a certain gift of healing that demandako manje la. This anointing, come on my instructions ayo. Nangifuna abantu abasha bemahlathi. Bekwemenye imizi. Phuma ekhala engenamthetho. Phuma ekhala engafundziseki. Mina kuyami lokhala ngifune nwe babude bagcwelela. Afana banginyanye. Ngafika kulocality party nje ungazi usayina mholi phakathi kwayo. Ngafana ngishumayela ihlahla ngibe kumholi wethi ihlahla. Ngafana ngabi ne mission support. Kodwa bayangipha laba se stake, jealous down. Iyethi first week utawulalela. Ngisenkhume nemngame endlini ngithi hayi le mali abasinikana lo cash lo asambe nje siye club. Ayidzingi sibe sithenga irice la, sami siye club umntana kethu. Sesiyobona ipizza. Ngithi sewufikile umuntu athamba lapha esibhedlela utafika utaba ne insight le divine la kutshela yona. Lobo ungeke ube nayo wena as a young man. Yabanje lo ngila I still consult as a pastor. Kulabo labo ngetulo kwami. Kuyakhuluma lo munye umfundisi, angathi noma ngina right ngimusho. Kuyakhuluma umfundisi wala ekhaya. Babengikhambule besinayile kuma Easter, babengikhambule siyamati bakalo sitho. Uthi emvubo na ufike ekhaya bongishayela. Ngithi umfundisi. Nangifike ekhaya ngakusasa ngiyashaya. Siyacela kodwa nangu ngifuna siyacela nesicela coca. Usuke ufaka inzatshanyana nje. Uthi emfundisi lalela. Siyacela ukuthi nasikhuluma nani as young pastors ningasicasukeli. Reason being, kunetindvo ukhuluma ngeministry, kunetindvo tsine mvubu itolo lesingakhona ukudenda letisehlulile. But as for now, kuministry sidependekini as young ministers. Letisehlu labashangcela nivule emedlebe. Letindvo letisehlulile tsine njengabafundisi labadzala. Sibheke kuti phila through you as young pastors. Akunenza sitehlule thina emvubu kuma nje akunenza you know what ngana emvutho ayinizaba ile strange ngangena ekamereni ngakhiya. Ngoba lento ngathi icala unginyakada manje nikhehla. Ngiyaqosa kusho nje but nje angikhulumi kabi. Ngicela unginyakade lento mfana. Lento sehlule thina. Sifuna ukuthi phila through you mfundisi. Ningacabanga esinaniphila mfundisi nidiphilela nini kodwa seniphilela thina esibadzala ku ministry ngoba yithini wethi sehlule thina kodwa kini sifuna ukudibona uthi therefore siyacela ningasikhubekeli nasikhuluma kwesami lesinto siyadada mana sikakhona ikudenda kodwa nesesinethembile nini usuku sekugcineni hambani umhlaba unilinzele bafana. This anointing has got principles. This anointing in my instructions.
Young people, we cannot go outside neglecting these instructions. Stabahlazo matuma outside. Stabahlazo manomano outside. This anointing lafuna kuyithula nkulunkulu this moment. Lesikhathi nje lesi. We have to understand its principles. Ayifanani ne-anointing ekweminye imizi. Ayifanani ne-anointing yalamanye emakhaya. I-anointing levela ngenhla. Ihamba emgwaqweni ama-principles. Oh Jesu. Awuqedzele livesi ngifuna ukuthandaza. Qedzela ngiyawuthandaza. Qedzela Jesu ngina 5 minutes ngimile lana qedzela. Moya, as you are going with these instructions of the anointing, Elijah, the Holy Ghost will take control. The Holy Ghost will be in charge. It will no longer be with us. It will no longer be about us who do the occupation, but the Holy Spirit will occupy himself. The Holy Ghost, as we are moving out, the Holy Spirit will occupy the container. This container inemafutha. I-cooking oil ayibekwa sinoma kanjani. Ungathi beka to ngathi ugubhu uthi igcwele kodwa cooking oil ayibekwa sinoma kanjani ngoba ilula nje ukuthi yampuntshuka. Uthi moya utawehlela ku. Awehlela ku. Utasiyaguquka. You are going to change and be another man. Because the anointing that goes with instructions, they are sent. Oh, Jesus. No more starts us begging about Shumail, Angela Kai. Around, go to my bonagal about my principles, Babona Angela. Silo, Namlanzela, lo. Who got a prophet? A question got the prophecy about instructions. Oh, Jesus. Kona India man. Kona pond. Hamba nama instructions. Boy, say, hey, hamba nama instructions. Young people, youth organizers. This young man and organizer. So this anointing goes with its instructions. Kona lana. So that's a wehlela kuwe. Tasiya kuba ngolunye umuntu. Tasiya profeta. Ku verse 7 uthi udasulula sandla sakho. La uselula khona noma ngayinto ofuna kuyenda. Bovela uyende because lento lo tabo uyende tabe hamba nama principles. Ngeke hayi ukuthi udocabanga ukuthi uyamtshela yena, umtshela wonke ema instructions alolu hambo. Kukhona into engathandaza nabo la. There is an anointing of the Holy Ghost. As you're going out to occupy, ngeke kube nguwe lo occupier. Let me tell you. But the Holy Spirit himself will occupy through you. Nkulunkulu moya uta occupy yena. Kuphela nasohamba ngema instructions akhe. Kusina ufika lapha afika ukuthi ithobe.
Noma ngabe uyabona sibaya kunyathela, dithobe. Noma uyabona sibaphambana nawe, dithobe. Because this anointing, young pastors, goes with anointing. This anointing, my brothers, labeva calling. The anointing hamba nema principles. Ngiyathi nangixoxa nemngam sengisukela ngithi mngam. Bobe arusike baqobe ubaba noma bangishela tandla noma bangishela tandla kodwa akushintshe ukuthi bobe bami. I have to respect them. Because what God has deposited in me, ayisho ukuthi angiqale emahlathi. I have to submit. Ngoba ukusebenza kwayo akusema akukho emahlathini. Kukuma instructions. Lento ngikhuluma nebashumayeli abancane labayivala ubito. Kukhona licobo lamandla. Kukhona licobo lamandla. Kunabashumayeli abancane angisho bafundisi ngisho bashumayeli abancane ufuna bagcotshwe la. Labevala ubito libanyakata ngimemetele ihamba nema instructions lento. Ndathi naniphuma lapha indabeni ngilabanye abantu. I-calling udayiva kabusha. Lento udayiva kabusha. Munlomusha mnakethu sisi wami. This thing itaba yinsha each and every day. Athumbali give us the bread, the daily bread. The anointing le angeke nje kodwa itaba yinto emihla nemihla. Kodwa ngathanaza nabo la simengethe inyawo. Yehla moya oyingcwele sisebenzise usisebenzise ngokuthanda sisebenzise okuthanda kwakho sisebenzise okuthanda kwakho sisebenzise okuthanda kwakho isebenzise
ukuthanda Babe wethu loyingcwele siyakubonga ekuseni egameni lika Jesu Kristu. Siyakubonga wena longmenti wethu. Babe siyabonga ekuseni kwekuthi ukhulume inhlitiyo yakho. Babe wethu loyingcwele sihleli silalela. Babe siyeva ukuthi kukhuluma babe uyala abantwana bakhe. Siyabonga babe wethu loyingcwele kuqonziswa nekuyalwa nguwe. Babe egameni lika Jesu sakhuluma uNkulunkulu siyawabona emaphutha ethu. Babe wethu loyingcwele lapho singakakwenteli kahle khona sihambe ngekuhlakanipha nangekuqonza kwethu sangalaleli kahle. Babe wethu loyingcwele kukhona lesikulimete. Babe ekseni siyabuyela kuwe. Babe wethu loyingcwele kuthatha ima instructions akho siwa apply ngalokuphelele. Babe wethu loyingcwele siyabonga ekseni babe kusivuselela
Baba egameni lika Jesu Kristu nekusinika sibinzi bekuthi baba egameni lika Jesu lokukhulumako kumele ukuthi sikulalele salalela ama instructions akho babe wethu loyingcwele wena uyawenda umsebenzi egameni lika Jesu moya ongcwele sixolele sethe umsebenzi wakho saenta thine egameni lika Jesu labe ngakakufaneli kwekuthi sikwende siphakamisa idandla tethu ekseni babe wethu lonemandla wonke sithi babe wethu loyingcwele sixolele siyabonga uthi uyasiconza kwekuthi siluthuli babe wethu loyingcwele kungako ungakasikhondemi kodwa uyasibuyisa endleleni siyavuma kuhamba ngema instructions lavela ngenhla egameni lika Jesu Kristu babe wethu loyingcwele siyabonga nalaba nkhoso sobagcobile egameni lika Jesu babe egameni lika Jesu siyabonga ukuthi lokwentiwe nguwe akekho lonemandla ekukuhliphita lokwakhiwe nguwe akekho lonemandla ekukubhidlita ekseni babotlo ingcwele yebo Nkosi siyehla phakama kuto tonke tigaba wendele buhle nekudunyiswa kwegama lika Jesu Kristu waseNazaretha babe wethu ingcwele mfana wakho Nkosi yamthandazela qhubeka babe umkhulise ekukwatini babe egameni lika Jesu qhubeke Nkosi umgcwalise babe egameni lika Jesu yebo ngebuNkulunkulu bakho babotlo ingcwele siyabonga uNkulunkulu ethu onemandla wonke buya umhlumelelise nasemtimbeni nasemoyeni libandla nemndeni wakhe egameni lika Jesu Kristu thumolonke Nkosi liniketa wena ekseni egameni lika Jesu Kristu amen.